was your mama kwaba and found attention TV so magic major de now say me we din share e YouTube tenye YouTube dia na e Facebook na yakoso fela ana me de beso mo na nim say enche bia ana actor ba kwa wo Ghana memo ha say be ka say ne juma odipa e wo sinetwa mu no na ye be ka ne side dia na e Kumawood Kumase ana na wo try na movie na twifo ya anye ana na ye convoy ya obehu no ye convoy wanye convoy na kire say an Roberts yi fo yi bi ono ana we ye wo mpeni ni ho a ono ho na kire so nde wan hye da ye movie o ye papa da anye wanye papa da na we mu ewoma na nsia ana yete se wata na nanomo e wonsie do na we ena e kame akoye se so bi wo ye no autopsy na autopsy ni mu ana chese ne maame e kire mo kire se na pins bi e wo ni minimu ne nkofro e kasa se ye Ghana memu ha se Ghana memu ha se ne e kame akoye se Kumawood actor na actress bi wo na e kame akoye se amanfo Ghana memu ha se na Kumase anase wona wo Kumawood no wo de sobo ebo won yonko a won so wo ka Kumawood sinetwa ne hunu bi na e kamia kwese abrante dodo na so ebo Kumawood fo ho sobo se e kamia kwese sinetwa mu dia kwaye competition edunti abrante no yeye wo si ba bi ba ana na damfu bi anas ne yonko on ne wo sinetwa mu no pese obre na te ana jama wakoku no na we ana reverend edu boahe ede nsem bi abetoto dwa se wonam kwanso wako Angel FM and Angel TV na kola ba ko edi video na ne maame kire mu se na ne ba no edi wuye edi faye na reverend hwe na o hwe no se obobra sunsumu wi ase na ka me akoye se wo kire mu de ntia yenwa ba ma wo ka Kumawood acting no hono ana actors no hono o free mo na chese se nyame epega ni free wi asimo na de no ko sunsun wi asimo na honhom wi asana wi ase foforo ne dia na chese de ohunu edos pa na so yakopon adawo ma na hunu mo brokra ene ma brante na timi kra eche wasate so frese ade potia wode ya brante na nke wo se o free mu dada na yakopon adom ene ne humo bro ene ma no echeye ye nyina ye nim se abrante so obefiri mu no o ye confession bi so se o de ne ho ama Kristo na chese Kristo de o do ho bo na je da edi eboa wo yenko ne enkotie Reverend Edubo ahe na asem o de tedwa ene ne eku abrante embrosisia abusia ne waso masne ene Royal Enterprise stainless stone hojima ene nti peso bi stainless stone hojima friend na ono pe ene ni pobetima ye no kama neat fefefe ede ama on number ene go screen ene so no na mese aseda so eko ede ama ko university aso masne ono ni obi oya ye mi ya ebi mada ejanka ne mobrowa de ono anu gu so awhwe day night evening in show to when is sun na here ono ana wo ye busia friend 0548302585 054830295 na woni na hwehwe nko ma ye de apesa wonde ma no na o de so na sene so obeje fefefe obeso easy medium mean so de board ma ho de right kwan e da ho e de ma numbers na school wo down for baako na oni marketing department no entwetwe enkomo medin ene akosia spako sa ha anene me jumedie no ebesi makra because it takes years ebe ko graduate na aduro bia ni ho ebe wiki system na se system ni nyina enti me pa cho abrantia no ma me hunu se so bright de che me se wa abrantia no ma me se won de onim ma me ne kanya se wo se me de minim but me ba ne se na ofi moja na wo se obi si ato na dunto yi pa ne afini minim ba me hwe video no de me ka cha mama ne se mama so obi ka cho se kochi no obi akumoba na is not true obi ankumoba no abrantia wo se efe no wo say tutu wo ye efe ne say movie Kumawood at efe say ata I think say only yesterday and then another bride chem only yesterday na branch ni wuye but almost say ya do to ba me see me jo kasa say me nyankopɔ difo me show video na me show video na ba de pagya me spirit e de ko ade na kuma branch no enya do na obi ato no but ya bo branch ne pan ya bibira atwam ade aduro aguadwan ma me na dibira bi atwam years back me hunu sabroni na yes ade na kwasi broni na wo ye ache anu na kuma branchen ba nyo obi na ade bayi ato branchen adu enti we dia momfa moma Kumawood momo mo honto mo we da nyo obi an kun no yesa branchen na ni soso pa
me pa cho enye obi a na ide be ekuma blante na emom aya adwuma bi a woya ni bra bi atwam te se wasachera na emom sa de na woya ye ne che ne koto prison ho no ekwan abrofo na de abrofo ne ye no no afa na hu nsunsu aso na ide be aduru ho ntanu na akum no na emom no ba nshanka nyankopon se na so bra te tena de na kesa blante oso wasachera nti nshanka bra because wo de obi abewu pampesa me clear no ma bi se enye obi na to na duru na emom ne esi ye ne se ablante no wodi dwa bia ekoka ehu dwa bra atwam ama ye che ndi koto prison ne tonto prison na ye yi no ne ba no ade abrofo ne ye no no yes na wo se di no ono kwa nyame aso no mu nyame aboa because ache enka na wo so awu dadada nti mpacho enye Kumawood ni bia na koto na du enye obi na ato na du na emom this the aye ba ya e ma wo se tutu atuma me na we de be amena wu nti ne nhira ablante no kwese na Awurade mfa ne ngede be mfa ne nkwa asomdwem na nye obi a ne akwa we ne kun no bibini a obi awu a obi na kun no we de nye obi a na kun no na emum we die me se eye wodi dwa bi opa mu nya abotere ma doctors nya abotere nhwehwe ne mu ehunu se system no ade na kun no enye adutuo enye spiritual but eye physical and I de be kun no awia me yimpa ye Jesus say sumbi ato my God esumbi ato wadwuma so esumbi ato wawade so esumbi ato wabrabo so me kasa so Onyankopon by the power of the Holy Ghost ani apoma jam ne Onyankopon me cancel saade no efiri wabrabo so in the name of Jesus Yesu diri mo yes Lord Yesu diri mo Jesus Yesu diri mo yes Lord ebade fa ne santo so amen na ya ne satumi nton so na wi Jesus ogia nya wodia Jesus Awurade ma ogia nya wodia by the power of the Holy Ghost show free sumu Jesus ebade han to so yes Lord ensiwe na nsiw kra yi yeah, afedia wayade me suma yaresa in the name of Jesus me suma yaresa yes Lord me suma yaresa be healed so see ya yes dia wabubuo in the name of don't Jesus me kasa be healed dia fibroid in the name of dia Jesus HIV yes Lord hepatitis be healed dia yade in the name bia of Jesus koso yes Lord dia yanto yade Jesus dia yahunam yade Jesus and me pompa ye by the me power suma nyame to me my God ade ba yade so Jesus me de yesu moja now etwefa to me yes etwefa yade in the name of Jesus etwefa ni pagam yes Lord so see ya Jesus me de yade no my God me de na chiwade aka no yes na me pa yade sa Jesus ade to so amen ewo yesu diri mo amen come on be healed in the name of Jesus be healed in Jesus name power in the name of Jesus Lord ebade ma na yade sa to me fa ho dia nya wodia de opa adwuma bade ma adwuma de opa wade mia wade afro ma no de opa sika bade ma ni amen de ne bottle aye empty de ne fie aye empty awurade a wo ye asase na ye empty but wo hyehyɛ so no ma no awurade hyehyɛ fie ho no ma wo Jesus Christ amen ebade ado ye ntos thank you Jesus na ni mo nyam nya kese yes Lord na ni mo nyam locate you e wo Nazareni Yesu Kristo de monte jeme so say amen. Abusia there was some any Royal Enterprise stainless stone hojima and until person be on stainless stone hojima friend na ono pe any pobetima ye no kama neat fefefe ede amount ne number and a good screen and so no na me say aseda so e call ede amount university aso masene ono ne obi oya ye mi ya ebi mada ejanka ne mobrowa de ono anu guso awhwe day night evening in show to when is sun na here ono ana wo ye busia friend 0548302585050548302 2985 na woni na hwehwe nko ma ye dey opesa won de ma no na o de sana sene so obeje fefefe obeso easy medium means so de boy juma ho de right kwan e da ho e de ma numbers na school we down for back na oni marketing department no entwetwe enkomo medin ene akusia sparkles ha anene me jumedie no ebesi makra